A ljudi misle da je vjera nešto što se manifestira na nekakve vjerske blagdane, a ne nešto što prožima na život. Ima je čak izraz jedan, vjerojatno i u Srbiji ga nema, ali svodi se na isto. Na engleskom se kaže Christmas and Easter Catholic, znači čovjek koji je vjernik za Božić i Uskrs, a ostatak godine nije vjernik. Takvih je valjda 90%. Mene niko nikad nije pozvao. Ovi neki ljudi koji se deklarišu, navodno hrišćanima. Sada slušajte mene. U takvom vremenu da je bukvalno rat na planeti Zemlji. Dobrodošli u Dijalog podcast. Dobrodošli u Dijalog podcast. Danas je sa nama političar i aktivista iz Hrvatske Ivan Pernar. Ivane, bok ili pomaže Bog, selam aleikum, kako god tebi odgovara. Dobrodošao. Hvala vam također. Ti si jedan, da kažemo, vrlo izuzetan političar s te strane, zato što si teološki pismen. I malo to ljudi zna i malo ti o tome si i pričao generalno, ali koliko je bitna teologija kada čovjek želi da se bavi politikom? I da li je uopšte moguće baviti se politikom ako si u toj priči? Sjećam se kad sam bio na moru ove godine u Dubrovniku i pričao sam s jednim turističkim vodičem. I on je meni rekao, Pernar, ti si se puno trudio da mijenjaš svijet, veli, ali i pametniji od tebe su pokušali mijenjati svijet, pa nisu uspjeli. I što on time zapravo htio reći? Da je bavljenje politikom u suštini Sizifov posao, jer jako je mala vjerojatnost da ćemo mi nešto promijeniti, gotovo nikakva, a sve je to posljedica toga što ovaj svijet po inerciji, po nekakvom smjeru u kojem ide, automatizmu sam od sebe ide u negativnom smjeru i potrebno je jako veliku energiju u kontrasmjeru ulagati da bi se napravio mali pomak. I onda ljudi često puta pitaju, pa ima li to uopće smisla? Da se sad natežem, mučim, ja svađam, raspravljam, da me mediji cipelare i tako dalje, da bi ja, ne znam, da bi netko možda shvatio, ja znam da većina teško da će shvatiti. I tu dolazi ta teološka komponenta jer nam duhovna istina govori da će dobro pobijediti na kraju vremena. I tek tada, kada imate jasnu percepciju budućih događaja, ima smisla boriti se za dobro u sadašnjem vremenu. Bez svijesti o tome da će dobro pobijediti, ja ne bi imao živaca i volje da se toliko hrvam, ajmo reći, tim medvjedima. Jasno. Međutim, pošto znaš Sveto pismo i sve ostalo, šta misliš, da li su apostoli se bavili politikom, kad bi to danas pretočili u današnje vreme, ili, eto kažemo, da li je Isus Hristos s jedne strane bio... Isus je bio potpuno apolitičan, jer je on bio svjestan toga da problem nije zapravo sustav, nego ljudi. A ako su ljudi dobri i sustav koji je na izgled loše koncipiran, dobri ljudi će ga izvesti na pravu stvar. Jasno. A s druge strane, ako imate najbolje zamišljen sustav, ako je ekipa loša i opet frula, truba, nema ništa od toga. I Isus je išao za tim da mijenja ljude iznutra u uvjerenju da će na taj način dovesti društvenu promjenu. I on u nekoj mjeri je uspio s time, ali danas imamo na zapadu jedan jak pokret koji bi ja rekao da je protiv Boga, gdje se pokušava marginalizirati Isusa Krista, gurnut ga u kut i nekakve vrijednosti, to sam baš kod Vanje Jeleza nazvao njih zapravo antivrijednosti, staviti kao univerzalne. I društvo koje prihvati takav obrazac, takav program, to je društvo koje je osuđeno na unutrašnji raspad i to je ono što se u Americi trenutno događa. Imate onaj pokret tih crnih marksista, tipa BLM, imate feministički pokret, imate LGBT pokret. Znači sve te agende nemaju veze sa biblijskom pričom. To je nekakva, ajmo je nazvati, kao kad je u katoličkoj crkvi bila teologija oslobođenja, gdje su oni propovijedali tamo u Latinskoj Americi ljudima oslobođenja, ali ne kroz Isusa Krista, nego kroz nekakve ljevičarske pokrete koji će rušiti nekakve vlasti, pa će tako ljudi biti oslobođeni, ali to je, mislim, kažem, ti svaki pokret
bez Boga je u konačnici osuđen na propast, jer je Bog u biti smisao sve postojanje čovjekovog, jer je Bog stvorio čovjeka. I tu se opet vraćamo na Miroljuba Petrovića. Ja sam do 19. godine mislio da su ljudi nastali od majmuna, evo, realno. Znači, mislio sam da je svijet star milijarde godina, da ljudi i dinosaurusi nisu živjeli u isto vrijeme. I na kraju, kad sam upoznao ljude koji vjeruju u Bibliju, koji su mi na kraju svjedočili evanđelje, oni su mene pitali, ja sam njima rekao, pa gledaj ljudi, sve ovo koje vi pričate, ali ta Biblija nije istina. Pitaju mene, kak ti misliš da Biblija nije istina? Ja rekao, pa pogledajte sam početak. I na početku piše, da nas je Bog stvorio za 6 dana, 7. dana odmarao, pa to je sve luda priča. Kaže on meni, ne, pa to je tako bilo. Miroljub tebi kaže. Ne, ti koji su mi govorili o evanđelju. I ja rekao, pa kak ti misliš da je to tako bilo? I on izvade DVD od Miroljuba Petrovića, kao pogledaj ovo, sve će ti biti jasno. Ja, pazite, znači imate mlad čovjek 19 godina, cijeli život, vi znate samo za evoluciju, samo za to da ste evoluirali od životinja, vjerujete da su vam svinje nekakvi daleki rođaci u tom evolucijskom stablu, odjedanput vi uzimate Miroljubovu propagandu i ja krećem gledati šta ovaj čovjek govori. Ja rekao, pa da, ovo ima više smisla nego ova priča koju su mi cijeli život učili. I ja sam zapravo doslovce u tjedan dana sva ova vjerovanja o stvaranju svijeta, čak bi rekao i ta duhovna vjerovanja, ja sam i katolicizam ostavio kroz Miroljuba, promijenio. I sad neko će reći, promijenio sam vjeru. Ja bih rekao, pa pitanje je kako sam ja vjeru uopće imao prije toga. Ali Miroljub je jedna fenomenalna ličnost u tom smislu koja stvarno mnogi ljude okrenula ka istini, ali baš sam neki dan jučer pogledao video njegov gdje govori da je Aleksandar Vučić Božji pomazanik i to kad sam vidio, pa rekao, ma čekaj malo Miroljub, pa nije ovo ona priča. Dobro, ali što nije? Pa hoće reći da Miroljub malo, ne valja ga uzeti 100% za... A što mislite da to nije u pravu? Pa mislim da... Mislim, pošto piše u Svetom pismu, sva vlast je od Boga u poslanici Rimljanima. Ma da, ali... Ne znam, ne želim pričati protiv Miroljuba. Ja volim tog čovjeka, super mi je to što govori o duhovnim stvarima, ali jednostavno agitiranje za Vučića mi je smiješno. Ali dobro, neko voli Aleksandra Vučića. Meni je fora bilo jučer, dolazimo tu u Beograd i palimo televiziju, a na televiziji Vučić priča, nekakav intervju u 11:30, bi to bilo. Mislim, pa je moguće da čovjek u 11:30 ide, ljudi idu spavat, on sad ide tamo pričat, uvjeravat ljude u nešto. I sad izlazimo mi van, ulazimo u auto, palimo radio, opet na radio, opet Vučića. Rekao, ma čekaj, što je ovo? I onda me zeza ženska jedna kad sam mi to rekao, kaže, pa daj, kaže se kod nas da ispada iz frižidera, bojiš se, ako ćeš ga otvoriti. A mi kažemo da ispada iz paštete, kad je neko stalno, ne možeš ga se riješiti. Imao sam osjećaj da ako otvorim vrata od WC-a, da će isto biti Aleksandar Vučić. Tamo, on je baš... kako bi rekao, u Srbiji sve prisutan lik. Jasno, ali otvorili smo par nekih zanimljivih pitanja. Evo, prvo pitanje, znači, ako Hristos nije htio da se bori protiv sistema, već je govorio ljudima se bore protiv greha, i apostol Pavle je govorio da je sva vlast od Boga i da ne treba da idemo protiv vlasti, nego kao poštuj vlast. Točno. Ne da je voliš, nego točno. Poštuj. Da li misliš da onda tvoje delovanje u Saboru, kako mi zovemo, Skupštini, nije bilo adekvatno zato što si ti trebao upravo to isto da radiš? Jer ti si sve vreme u svojim govorima, koliko sam ja barem pratio, pokazivao šta oni sve loše rade. I to jeste tačno, mislim, to, da kažemo, ptice na grani znaju koliko je korumpiran sistem, demokratija, cela ta, da kažem, ceo taj cirkus. Međutim, možda, da li misliš da si mogao neke bolje korake da napraviš, da ljudi više menjuju sebe, jer upravo to, šta se desilo na kraju, ako se dobro sećam, tebe ljudi dovoljno nisu podržali, a pričali su da će da te podrže, što značimo da je došlo do ljudi na kraju, sve se slomilo
zato što ti pravi ljudi nisu podržali? Ja bih rekao da ima puno istine o tome što govoriš i činjenica jest da kršćanstvo nije nešto što će... Ajmo ovako bi rekao. Uloga vjerskih dužnosnika nije bavljenje politikom. Znači, Isus i njegovi apostoli se nisu bavili politikom zato jer je njima propovijedanje evanđelja bilo, neću reći zanimanje, ali njihova obsesija. To je bilo ono što je njima bila primarna stvar u životu. A ja nisam toliko, ajmo reći, religiozan, ja sam više sekularan. Znači, ja nemam sad neku škvadru oko sebe da propovijedam na ulicama i trgovima. Jednostavno sam ja odabrao politiku kao profesiju jer me politika zanima. Te javne teme, rasprava o njima, to je meni zanimljivo. Tako da bi ja rekao da sam ja i ta ekipa odabrali sasvim drugi Pristup. Pa pristup stvarima ili zanimanje ili ne znam kako bi se drugačije to... Drugi poziv smo osjetili. Ja nisam osjetio poziv da budem pop, na primjer. Pa dobro, ne mislimo u tom smislu da budeš neki religijski vođa ili tako dalje, pošto koliko sam ja ispratio, ti ne pripadaš sad nijednoj crkvi, jel tako? Točno, nijednoj crkvi, iako bi zapravo smatram da bi trebalo osnovati crkvu, ona koja bi se bavila duhovnim tim istinama, jer mislim da nijedna kršćanska zajednica trenutno u Hrvatskoj baš ne zastupa 100% biblijska učenja i mislim da će to biti jako pogubno i ne samo pogubno, nego vi sa ovim novim vremenom imate nove izazove, vi imate tu novu propagandu, na primjer propaganda jaka da se ljudi cijepe. Onda imate ove društvo... To je čak i crkva podržala u Srbiji, ne znam, u Hrvatskoj, je li tako? Jeste? Isto, da. Isto imate ove društvene pokrete poput tog BLM-a, na primjer. I ove moderne, ne moderne, postojeće vjerske zajednice, oni uopće nisu u stanju nositi s tim izazovima. Znači, oni su se zatvorili u svoja 4 zida. Ja bi čak rekao, neki su se zatvorili, a neki čak agitiraju za zabludu. Znači, trebalo bi možda neku crkvu formirati koja bi bila društveno aktivnija u ispravnom pravcu, znači koja bi rekla Novak Đoković je u pravu jer se ne želi cijepiti ili ta agenda koju vi nama gurate nema veze sa Božjom riječju, koja bi dala ljudima koji su vjernici nekakvu duhovno poguranje u ovom svjetovnom svijetu koje izbore napraviti. Sad, realno gledano, čak i u političkom smislu, ali ne u smislu da se bavi politikom, nego jednostavno da te zablude, na primjer kao ovu LGBT ideologiju, da ju jasnije osudi. Jer recimo, ja kad sam bio mlađi čovjek prije 20 godina, na primjer, tada su u Zagrebu počele gej parade. I narativ je bio, mi homoseksualci samo želimo kao da nas niko ne maltretira, želimo imati normalan život, želimo da možemo voljeti onoga koga mi volimo. Ja kao mlada osoba sam rekao, gle, pa ako si ti homoseksualac, iskreno ja nemam nikakav problem s tim, budi što jesi, to je to. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, zahtjevi te grupe su postojali sve radikalniji. Pa je došlo do toga, mi želimo da se djecu u školama uči o istospolnom seksu, ili želimo učiti djecu da ako si muško možeš postati žensko, ako si žensko možeš postati muško, da biološki muškarci koji su rođeni kao muškarci se počinju natjecati u ženskim sportovima i tamo pobjeđuju te žene koje su slabije konstitucijom od njih. Znači, priča je počela da ulazi u sve. U smislu da mi imamo najbolje namjere, mi smo jadni, mi smo ugroženi i nas niko ne voli. To je bila priča na početku, kao molimo vas, kao nemojte nas gaziti, a onda se s vremenom promijenila priča na način da se zapravo, po mom nekakvom viđenju, maltretira sve druge s tom njihovom agendom. I onda kad vidim ženu koja pušta bradu, uzima muške hormone, meni je to jedna čudna priča, ne? Ali naravno,
oni koji su zagovornici te agende, oni će reći to je super stvar i tako dalje. Sad, je li to super stvar ili nije, ja sam poslije svih tih godina došao do zaključka da je to zabluda, ali to je moje osobno mišljenje. Jasno, ali to nije nova priča, zato što mi smo to videli u San Francisku još 30-ih, 40-ih godina, kada se krenulo sa tim polako. Isto je bilo, nemojte da nas linčujete, mi samo želimo da živimo u miru, i onda postepeno je došlo od toga da je danas San Francisco najgej grad, imaju čak aplikaciju za izmet koliko ima fekalija po gradu, mislim sve u duginim bojama i fekalijama, tako da to je ono što danas mi vidimo da je San Francisco sa tom pričom uradio. Tradicije i tradicionalnih porodica možda ima manje od 10%, kažu. Pa obitelj je temeljna jedinica društva. Ako se obitelj razmontira, šta će ostati od tog društva? Kako će to društvo izgledati? Mi danas imamo težnju da se obitelj rastoči. Ne znam kako bi to rekao. Znači, govore ženama da im ne treba muškarac, da je super ako imaju nekog kućnog ljubimca, psa, mačku, ili čak da posvoje dijete iz nekakve zemlje trećeg svijeta i da zapravo žive same bez muškarca, na primjer. Da su one sami sebi dovoljne, ti trebaš biti sretna sama sa sobom, tebi ne treba nitko. To je recimo jedna od tih vidova propagande. Onda naravno nema braka, nema djece. To su sve teme koje na izgled su vrlo osobne i jesu osobne, ali se reflektiraju na cijelo društvo. Znači, sudbina društva ovisi o sudbini obitelji. Znači, mikrorazina na kraju utječe na makrorazinu, jer je ona mikroprikaz makrosituacije u državi. Jasno. Ali da li vam deluje da je upravo to, da je iza svih tih priča stoji ta teološka priča? Upravo to da mi imamo danas crkve koje nemaju problem da venčavaju istopolne partnere. Evo sad je posljednje što sam pročitao da hoće u Bibliji da promene ime Bog Otac, nego da bude rodno neutralan. Pa sad ne znam, ono da se zove, ne znam kako bi to... It. Tako da mi vidimo da kažemo drugačne religijske institucije, ili ajde da kažemo religijski vrh, jer neću da kažem da su to vernici su potpuno drugi nivo od crkvenog vrha. Koliko mislite da taj crkveni vrh zapravo diktira stvari? Evo, na primjer, možda krenemo baš iz Hrvatske, pošto vi ste tu. Koliko, na primjer, katolička crkva utiče na društvo u Hrvatskoj? Pa, njen utjecaj je relativno jak, ja bih rekao, još uvijek, ali ona izumire. Znači, to je njen utjecaj, jer te nove generacije su sve više sekularne. Ne u smislu da oni mijenjaju religiju. Ne, oni jednostavno gube religiju. Znači, jasno, ali imamo jedan militantni... Ne mislim direktno na sad mlade, sad crkva direktno ka mladima, nego da crkveni vrh može da utiče, na primjer, na medije, koji onda dalje rade. Ma kakve, ne, mediji su svi protiv crkve, manje više, osim par crkvenih medija, oni imaju neku svoju televiziju, neki svoj portal, ali mainstream mediji su protiv crkve, i baš je to nevjerojatno kako u otkrivenju nas Bog uči da će u početku ta crkva i država surađivati zajedno. Ali onda kaže kako će vrijeme ići prema svome kraju, da će se država okrenuti protiv te, ajmo reći, lažne religije. Ja smatram osobno da je katolička crkva lažna religija. Ali da ne bi sad neko krivo mislio, smatram nažalost da je pravoslavna crkva isto u zabludi. A jedan od razloga sad zašto je taj što se krste mala djeca. Krštenje je čin koji treba biti posljedica osobne vjere i odluke da se slijedi Isusa. Znači, trebali bi se ljudi koji imaju svijest, koji su shvatili pismo, krstiti. I vi time što krstite djecu, dovodite društvo u situaciju da nominalno imate 90 i nešto % vjernika, ali da zapravo
tih vjernika je puno, puno manje. Znači, vi kao imate i kao ono, vjernik je i svatko i nitko, ono, sve vrlo jedna zbunjujuća situacija. Koja je ušla kasnije, negdje 4., 5., 6. vek. U stvari, krštenje je savez sa Bogom. I onda beba kako može napravi savez ako nije ni svesna sebe za početak. Zato su Đokoviću malo zamerili kad je rekao ja ću moju decu da krstim ako oni žele da se krstim. Pa naravno, šta će drugo djeca nego donijeti odluku svojom voljom. Moj sin nije kršten, na primjer. Zašto? Zato jer ja sam rekao, ja bi volio da se on krsti. Ja vjerujem u Isusa. Ali hoće li on isto vjerovati u njega? Hoće li on odlučiti ga slijediti? Ja navijam 100% za to. Ja, ali to je njegova odluka. U Bibliji piše da svatko mora sam za sebe odlučiti. Ne mogu ja odlučiti umjesto tebe. Na primjer, ja bih htio da se ti spasiš, pa sad ja ću tebe krstiti. Hej. Pa to moraš ti odlučiti o tome. Ili ti mene, ne znam, ti kažeš ja bih htio da Pernar bude na nebu kad se Isus vrati da ide sa spašenima gore. Ja, ne možeš me ti spasiti ako ja sam se ne odlučim. Jasno. Ali vi ste pisali, ja mislim, davno blog, jel tako? Je. Protestant, jel tako nešto? Je bilo? Je, ima jako zanimljivih tema, je bilo tamo, da. Ne znam da li to i dalje online. Nije. Ali su vrlo, vrlo provokativne teme. To su bili dobri tekstovi, da. Jako dobri tekstovi, ulazilo se u dubinu tih svih mogućih nauka. Jer katolička crkva ima toliko nauka koji su zabluda da bi se dalo cijelu jednu knjigu napisati. Ralph Edward Woodrow je napisao knjigu Babilonska, ili vi ćete reći Vavilonska misterijska religija, gdje je on zapravo razotkrio koliko ima tih poganskih vjerovanja. Na primjer, bogovi koji su bili poganski, katolička crkva ih je preimenovala u svece. Znači, umjesto da se molite Bogu vina Dionizu, vi ste se molili zaštitniku vinara svetom Dioniziju. Jasno. Na primjer. Božica Afrodita je postala sveta Afrodita. I onda su oni počeli, oni su jednostavno, umjesto da se obračunaju s tim poganskim kipovima, odnosno idolima, oni su jednostavno preimenovali dole. Sad ti nisi ovo, sad nisi ti Bog, sad si ti svetac nekakav. Rebrendiranje. I dozvolili su ljudima da se i dalje klanjaju pred tim kipovima, mislim, prestrašno. I čak je pravoslavna crkva je čak otišla korak naprijed tu i oni su zabranili da se ljudi klanjaju pred kipovima, ali pred ikonama može. A u Bibliji piše ni pred kipom, ni pred slikom nečega. Znači, trebalo bi, recimo, idolopoklonstvo potpuno likvidirati, jer idolopoklonstvo je zabluda. I naravno, reći će katolici da oni se ne klanjaju samom kipu, nego onome što taj kip predstavlja. Međutim, u Bibliji piše sljedeće, kaže, Bog je rekao, samo Bogu se klanja, ni pred čim drugim, a pogotovo ne pred kipom. To što se ti time odaješ poštovanje nekom drugom, odnosno osobi koju taj kip predstavlja, a ne samom kipu, to je potpuno nebitno. Jasno. Pa piše da je jedan posrednik između ljudi i Boga. Isus Krist, katolička crkva Znači ne možemo da se molimo o svetom Vasiliju, Dioniziju, Afroditi, preko njih Bogu. Ne, znači jedan je posrednik i vi imate u katoličkoj crkvi ispovjed na uho. To je još jedna luda priča. Znači ja kada napravim nešto što sam krivo napravio, ja se pomolim, dragi Bože, gle, zabrljio sam, napravio sam nešto što nisam smio, molim te u Isusovo ime da ti to meni oprostiš. Ali u katolicizmu ljudi idu po taj oprost od svećenika i vjerujući da je svećenik posrednik, svećenici su jedno vrijeme koristili to na način da su naplaćivali taj oprost, što je prevara. Ista stvar kao i priča o čistilištu. Znači, jasno Isus kaže, velik je bezdan između vas dvojice. S jedne strane je bio Abraham, patrijarh u raju, s druge strane u paklu je on bio bogataš neki. Lazar je bio s Abrahamom. Da, Isus je to govorio kao sliku nekakve nebeske stvarnosti koja će u konačnici se dogoditi, ali fokus je na to, nema ništa između vas dvojica. Katolička crkva je rekla, ne.
postoji čistilište, kao golema većina škvadre nisu ni dobri ni loši, kao oni idu svi u čistilište, pa će tamo oni, kad mi uplaćujemo mise za mrtve, kao pomalo će se te muke njihove smanjivati, pa će što više misa se uplati, što više novca, to će prije oni izaći iz čistilišta. Mislim, to je totalna... Ali je to jedan vid, da kažemo, nekromanije, da se mi molimo za mrtve, jer u Svetom pismu Bog kaže da gotovo mrtvi su ne samo da se mole za mrtve, nego se mole i mrtvima. To. S tim takozvanim svecima. A sve zato jer kršćanske religije danas vjeruju u to da ima suđenja prije sudnjeg dana. Oni vjeruju nekakva dva suda. To je vrlo zanimljivo. Mi u katoličkoj crkvi kad molimo apostolsko vjerovanje, odnosno dok sam ja bio tamo, mi bi rekli tvoj dolazak željno iščekujemo, Isusov, i onda kažemo koji će doći u slavi suditi žive i mrtve. Znači mi vjerujemo da je, s jedne strane govorimo da će sudnji dan tek doći kad se Isus vrati. A s druge strane je vjerovanje da čim čovjek umre, da odmah nekakva duša izlazi iz njega, migrira, putuje i tako dalje. Ali Biblija govori da kad čovjek umre, nema više svijesti i spoznaje sve do trenutka uskrsnuća. Ovo je jako bitan moment. A zašto? Zato jer da uskrsnuće nije jedina nada u vječni život. Tada apostol kaže, ako uskrsnuća nema, mi smo lažni svjedoci. Ova cijela vjerska priča koju mi imamo nema apsolutno nikakvog smisla. Znači, ako nema uskrsnuća. A opet s druge strane crkva naučava da neovisno o uskrsnuću, mi kad umremo duša odlazi u raju, pakao, ne znam gdje. Sad, kako bi duša mogla poslije smrti otići u raj, ako će suđenje, odnosno sudnji dan biti tek kad se Isus vrati. Onda oni objašnjavaju da postoji neki prvi sud, pa drugi sud, pa sad ti ideš na prvi sud, pa odeš u čistilište ili u raj, pa onda dolazi drugi sud, pa onda se, ne znam, vraćaš opet na sud, pa opet ideš nazad u raj. Potpuno luda priča, a sve se svodi na to da suvremeno kršćanstvo, skoro sve denominacije, vjeruju u zagrobni život odmah poslije smrti. Jedino, koliko ja znam, adventisti, odnosno subotari i Jehovini svjedoci ne vjeruju u zagrobni život. I ja osobno ne vjerujem u zagrobni život odmah poslije smrti, već vjerujem da kad se Isus vrati u slavi, da će tada svi uskrsnuti iz svojih grobova, jedni na vječni život, drugi na vječnu propast. I time što su ljudima dali, kao po mom sudu, lažnu nadu da će odmah po smrti oni negdje ići, duša negdje migrirati, oni su zapravo ljudima ubili svaku nadu. Jer ta nada je vrlo mršava, za razliku od uskrsnuća koje je bilo vrlo opipljivo i stvarno. Na kraju krajeva sam Isus je uskrsnuo. Barem ja tako vjerujem. A vjerujem u to zato jer niko ne bi bio lud da bude razapet na križu ili mučen radi laži. Zašto bi apostoli proživjeli takvu torturu radi neke laži? Da, znači da je sad, pazi, da sad ja tu kažem da si se ti multiplicirao i pretvorio jedanput da je vas bilo 10, ne znam, da su ti zašle ruke ko hobotnica, da si imao 8 ruku, da si izgledao kao nekako mitski lik, čudovište, šta već. I sad da mi neko kaže, gle, mi ćemo tebe ubiti, tak ti u to vjeruješ, pa gledaj, ja to stvarno nisam vidio zašto bi ja to govorio, ono. Nema, zašto bi sva ta ekipa prolazila kroz takav teror, da oni stvarno nisu imali čvrstu i živu vjeru u to. Međutim, kako je ta generacija ljudi izumrla, tako je i vjera ljudi u uskrsnuće opala i u konačnici moja pokojna baka kad je umrla, veli ona meni, nije se niko iz mrtvih vratio. Ona je umrla ne vjerujući u uskrsnuće. A išla je svake nedjelje na misu. Ja sam je pitao, pa bako, pa zašto si onda išla na misu cijeli život? To sam je pred smrt pitao. Koji je bio smisao te tvoje vjere ako ti ne vjeruješ u uskrsnuće? A Pavao govori, ako uskrsnuća nema, sve ovo džaba. Uzalud. Ona kaže, pa da se družiš s ljudima, zato ideš na misu. Socijalizacija. Znači, ona je gledala na vjeru kao nekakav, ako mogu tako reći, kulturni događaj, a ne kao nešto što je imalo duboku unutrašnju pozadinu. To je bila vanjska manifestacija nekakve pobožnosti koja je bila zapravo
površna. Da, kao društveni konstrukt, dođemo malo, družimo se. Da, ili ono, ja sam to radila, ili svi drugi to kaže. Recimo, kad pitam ljude zašto cijepe sebe ili djecu, svoj odgovor je pa zato jer i svi drugi to rade. Onda kad ih pitate zašto vi idete u tu crkvu, zašto ste tako izjašnjavate ako vi u to ne vjerujete, odgovor je opet isti. Pa zato jer svi to rade. Znači, monkey see, monkey do. Ljudi imitiraju ono što rade drugi, ali ja nemam problem da netko radi ono što rade i drugi ako on stvarno u to vjeruje. Sve pet. Ono, legit, ne znam kako bi rekao. Da, sve je okej. Ali da neko sad imitira, glumi, da je on nešto što nije, zato jer i drugi to rade, to je već sasvim druga priča. Ali koliko ljudi zapravo zaista proučava biblijsku nauku i Bibliju, jer mi vidimo čak i da kad kažemo vera, ili ne znam, na hebrejskom emuna, je zapravo neka konkretna akcija, verovanje na konto konkretne informacije. Ja sam to govorio, na primjer, moj sin isto, koji ima 6,5 godina, on neće da skoči u bazen ka meni, ako on hoće da skoči ka meni ako zna da sam ja njegov tata, ali neće da skoči nekom čovjeku kog ne zna. On ima informaciju da sam mu ja tata i on hoće da se baci ka meni. Ako mu ja kažem, ajde baci se, ne znam, nekom čovjeku sa bazena, on neće to, jer on njega ne poznaje, nema informaciju. Tako da vera bi trebalo da bude, da imaš konkretnu informaciju o nečemu, kao što ste, na primjer, vi imali, eto, kad ste pogledali to predavanje od doktora Miroljuba Petrovića, pa ste na konto nekih informacija počeli da delujete. Ili, ne znam, ako Bog kaže Avramu, kako god, ne znam, idi tamo i tamo, vera je se smatrala da on veruje da će onda Bog to da ispuni i onda on kreće u akciju, nije on u fazonu, važi Bože, i tu sedim i kao čekam. A mislim da dosta ljudi misle da je vera pasivna stvar, dok je više aktivna. A ljudi misle da je vjera nešto što se manifestira na nekakve vjerske blagdane, a ne nešto što prožima na život. Ima čak izraz jedan, vjerojatno i u Srbiji ga nema, ali svodi se na isto. Na engleskom se kaže Christmas and Easter Catholic, znači čovjek koji je vjernik za Božić i Uskrs, a ostatak godine nije vjernik. Takvih je valjda 90% i u Srbiji. I zapravo kad vi vidite u kojem smjeru srpsko društvo ide, jasno iz aviona da je to narod koji je nažalost ostavio Boga, koji je Bogu okrenuo leđa. Pa evo sad, nemojte mi ništa zamjeriti, a ja nemam ništa protiv nje osobno, ali recimo vaša premijerka, mi znamo, mi znamo u kojem ona odnosu živi, koju priču ona zagovara. Sad, recite vi meni da su većina Srba iskreni vjernici koji vjeruju Isusa Krista i tu priču njegovu koju on govorio, da li bi oni glasali za nekoga koja živi na način na koji živi i ima svjetonazor kakav ima. Pazite, vi kad glasate na izborima, vi glasate za nekoga koji je sličan vama, s kim se vi identificirate. Vi nećete glasati za nekoga koji je na drugoj frekvenciji neko od one koje ste vi. Znači, oni su morali doći na tu njenu frekvenciju da bi oni nju podržali i da bi tu politiku prihvaćali. Znači, vrlo jedan dobro, ali ja bizaran koncept. Za Anu niko nije glasao konkretno, više su glasali, da kažemo, za našeg predsjednika Aleksandra Vučića i SNS partiju. Gledajte, ona je više postavljena tu. Vi se možete izvlačiti, reći, ona je instalirana, ona nema podršku i tako dalje. Ali činjenica jest da ta ekipa za koju su ljudi glasali je u konačnici instalirala takvu osobu. Znači, šta dalje imamo za govoriti? Zar nije to upravo ceo besmisao demokratije? Jer ljudi ne glasaju zato što nešto veruju, nego zato što imaju neki interes. Većina glasača će da kaže, ali ja imam posao preko stranke, Zar nije tako isto i u Hrvatskoj? Retko ko, svi su ljudi manje više tu zbog nekog interesa svog ili da dobije veću platu. Reći ću vam ovako. Samo ljudi koji ovise o sustavu, sustav može kontrolirati. Zato sustav ne želi slobodne ljude. Naprimjer, moji izvori prihoda, ja sam sam svoj gazda. Ja ne ovisim o nikome drugome za svoju egzistenciju. Ali koliko je takav procenat ljudi, šta mislite, u Srbiji ili u Hrvatskoj?
koji su sam svoj gazda slobodni. Ljudi su programirani, to je Kiyosaki govori, obavezno svi pročitajte. Robert Kiyosaki, pročitajte njegovu knjigu Bogat otac, siromašan otac. Kad tu knjigu pročitate, nastavite čitati dalje. On objašnjava da su ljudi programirani da budu zaposlenici, ali da time zapravo oni cijeli život posvećuju, odnosno podređuju nekome drugom. Oni ne žive za sebe. I sve sposobnosti koje oni imaju, znanja, vještine, zapravo oni daju drugome umjesto da ih sami koriste i da sami, kako bi to rekao, iskoriste za svoj dobrobit. Za svoj dobrobit. I ne samo to, nego budući da rade za druge, onda i ti drugi njih zapravo kontroliraju. Oni upravljaju njima. I zato jer ti drugi onda upravljaju njima, onda oni pristaju na te ucjene, služenje i tako dalje. I zapravo cijeli taj koncept stranačke poslušnosti je posljedica toga što ljudi rade za druge umjesto za sebe. Kad bi ljudi imali vlastitu egzistenciju, kad ne bi ovisili o stranci, o državi, o ne znam kome, pa onda ih niko ne bi mogao reći, ej, moraš ti sutra, ja bih rekao, ja ne moram, ti ako hoćeš ti radi kako hoćeš. A koji je procenat ljudi? Hajde da kažemo, 90% su zaposleni. Jako malo ljudi ima svoj neki posao. I ti ljudi, onaj čovjek koji ne radi za sebe, on nije slobodan. Nema ekonomsku slobodu. To je biblijski rob, ajde da kažem. On je rob ne nužno grijeha, ali je rob i ovog sustava. A ko to nas uči? Pa niko te to ne uči, jer ti kad si dijete, tebe roditelji uče da... Uče te roditelji da ideš u školu, da nađeš dobar posao. A ja recimo, na primjer, imam bolja primanja nego neko ko je doktor. Jasno. Ali... A moji prihodi uopće novi su o školi koji sam završio, već o poslu kojeg ja imam, svoj biznis. Ali kako da ja sad to nekom objasnim? Teško je, jer su ljudi izmanipulirani. Jasno, ali pogledajte onda upravo to što rekli ste, roditelji pričaju idi u školu, da nađeš neki posao, točno, da imaš platu, nekakvu platu i koju čekaš 15. u mjesecu. Koja će da bude merna jedinica da se odrekneš svojih snova i svog prijatelja. I ti ćeš ići na posao svaki dan od 8 do 4. Naprimjer, moja bivša žena, zubarica, a imam veća primanja od nje. A ja ne radim uopće od 8 do 4. I sad ona meni kaže, Pernar, neće ona reći Pernar, reće Ivane, pa ti ništa ne radiš. Jer ona ne može shvatiti da rad nije samo od 8 do 4. U njenoj glavi, u njenoj percepciji je da ti moraš imati posao od 8 do 4. I to je to. Vremenski moraš da budeš zauzet. Ako ti imaš, nema veze šta mjesečno zarađujem više nego ona. Problem je u tom što ja ne radim od 8 do 4. I takva je percepcija a zar nisu to neke upravo informacije, pošto ja se bavim koje su utisnute u glavu? Ja ću vam reći, ima puno ljudi koji su se oduprli toj manipulaciji. Naprimjer, u Dubrovniku, najbogatiji ljudi, nisu oni ljudi koji imaju stalan posao, nego ljudi koji sjede vani kad je radno vrijeme u kafiću, ti ljudi su najbogatiji. Sirotinja u Dubrovniku radi od 8 do 4, ne bogati ljudi. Ali zašto je potrebno sustavu indoktrinirati ljude da budu zaposlenici? Ovo je jako bitna stvar. Zato jer kad ih ne bi tako indoktrinirali, ljudi bi po inerciji sami od sebe težili ka ekonomskoj slobodi. I onda bi shvatili da sustav koji nad njima vlada čini sve što može da oni ne uspiju ostvariti ono što oni žele. I tada bi se pobunili protiv tog sustava. A s druge strane, teže bi bilo i kontrolirati, čak i da nekim slučajem uspiju u onome što žele i stvarno unutar tog sustava njihovog ostvare svoje ciljeve, opet problem, ne možeš ih kontrolirati, ne možeš ih ucjenjivati. Znači, ekonomska neovisnost je nešto što nipošto ne odgovara ovom sustavu. Da dam primjer jedan. Ja sebi mogu priuštiti, ako želim, da ja provodim vrijeme sa svojim djetetom. Ja ne moram u 8 ujutro otići na posao ili, ne znam, u bilo koje doba dana. Ljudi rade u 3 smjene. Kako tko? Ja mogu provesti vrijeme sa svojim djetetom, ja mogu napraviti ručak za svoju ženu, na primjer.
Ako želim. Kontrolišete svoje vreme. Imam slobodu izbora. Čovjek koji radi u nekom uredu ili u nekakvoj tvornici ili u bilo čemu za nekog drugog, taj nema taj izbor. Jasno, ali kad kažemo sustav ili sistem kako god, tu je škola, tu su mediji, tu su roditelji koji rade u državnim firmama pre svega i čak i crkva. Niko od tih institucija ne uči decu da treba da budu finansijski, ekonomski nezavisni. Točno. Informacije koje se plasiraju, a deca jako puno, na primjer, vremena provode u školi. Pa pogledajte ovo, žene se indoktrinira da nađu nekog tipa koji ima para. To je propaganda. Zašto? Zašto oni ne kažu djevojci, hej djevojko, da stekni znanje koje će ti dati novac. Naprimjer, ja imam prijatelja, on mene pita, Ivane, gdje ulagati, šta raditi. Ja kažem, gle, prvo moraš dobiti svijest o tome šta je aktiva, šta je pasiva, što je ono što ti donosi prihod, što je ono što ti donosi rashod. I onda bi znao šta moraš sabirati, a šta trebaš likvidirati iz svog portfelja. Ne? Ja njemu kažem, ali daj pročitaj knjigu od Kiyosaki, a on kaže, meni se to ne da. Znači, jer ljudi većinom imaju taj parazitski stav u smislu da će neko drugi njima riješiti njihove životne probleme i onda imate društvo koje, recimo ta ženska koja ima nekako, pod navodnicima ajmo reći, ili stvarno bogatog muža, ona zapravo samo ovisi sad o nekom drugom. Znači, ona je zapravo i dalje nije slobodna. I ti odnosi u kojima su ljudi ne zato jer oni to žele, nego zato jer ovise o jedni o drugima, su odnosi u kojem oni nemaju stvarnu slobodu. Znači, oni su se odrekli nekakve slobode radi komfora, isto koji ovi SNS botovi. Znači, ali sve se to svodi na priču neko će drugi meni riješiti. Takvim ljudima je lako upravljati. Ali takve ljude ovaj sustav želi. Zato su vama branili da budete po školama. Ja sam djeci govorio istinu. Pitaju oni mene, jesu li u Saboru pošteni? Ja velim, nisu. Sad kako, ne smiješ to djeci reći. Treba djecu uvjeravati da su ti političari dobri, pošteni, da nas oni vode u pravom smjeru. Kažem, ne, smjer u kojem društvo ide nije ispravan. Ali kako ti to možeš reći djeci, ne? Znači, jer ta indoktrinacija, poslušnost autoritetu se ne uči kad ti imaš 25 godina. Već u vrtiću ti kažu što? Trebaš slušati odgajateljicu. Onda ideš u školu i u školi ti kažu sljedeće. Nije bitno tko ima koje argumente, učiteljica, odnosno profesorica, uvijek u pravu. Znači, ako tebi profesor kaže da si nastao od životinja, evolucijom, a ti smatraš da nije, ti ne možeš tog profesora dovesti u pitanje. Ne, on je u pravu. Zašto je on u pravu? Zato jer ima jače argumente od jednog Miroljuba koji je legenda ili samo zato jer je profesor autoritet? Pa zato jer je on autoritet. I tu se zapravo uči ljude da nema kritičkog razmišljanja, da imaju slijepu poslušnost. Na primjer, ja sam mene je pitala profesorica iz geografije kao koja su ona geološka doba u zemlji, kreda, ne znam. Da, paleozolik. Da, je, Mesozoik. Jura, Trias, kreda, da. I sad, ja to nisam znao, ja sam dobio 1. I tek kad sam ja proučio šta Miroljub govori, ja sam shvatio, pa to je prevara, to je ona je mene nasanjkala me, ko mladog majmuna me izvozala i još mi jedinicu dala, a zapravo je lagala. I ja vjerujem da je zemlja stara 6000 godina, u 6 dana stvorena i tako dalje, ne? Odnosno, skoro 7, valjda već skoro 7. Dobro, stene pokazuju... Ajmo reći, skoro 7000 godina da je stara. Ja sam takozvani young earth creationist. Da. Kreacionist koji vjeruje u mladu zemlju. I hoću reći, ovaj sustav kaže tebi ne, ti moraš vjerovati ono što ti oni kažu, a ako nećeš vjerovati u tu priču o majmunima, ti ne možeš dobiti pozitivnu ocjenu, ti ne možeš završiti razred, ne možeš naći zaposlenje. Ja sam rekao, ko vas sve šiša, ja ću imati svoj job, a vi pričajte kaj hoćete, ne? Ja ne ovisim o vama. Znači, jako je bitan taj element kontrole, jer bez ekonomske vlasti nad ljudima, to sam baš objašnjavao kod Vanje Eleza kad sam bio, rekao sam da
je novac instrument manipulacije. Jer onaj koji vama daje novac, on manipulira vašim ponašanjem. Ljudi su spremni za novac govoriti i istinu i lagati. Znači, ako vi nekom kažete, evo ti 1.000.000 kuna, kuna više nema, ukinuti su, evo ti 1.000.000 eura, i reci Isus je sin Boga živoga, golema većina ljudi koji ne vjeruju to, reći će ti odmah Isus je sin Boga živoga, daj mi 1.000.000 eura. Ono. A s druge strane, isto velik broj ljudi, makar i vjerovali, da im neko kaže evo ti 1.000.000 eura, ti reci da Isus nije sin Boga živog, on će, pa ne, vidi Isus nije sin Boga živog, daj mi 1.000.000 eura. Znači, ljudi rade, to je govorio Emil Vlajki u svojoj knjizi. Ta knjiga mi je otvorila oči. Knjiga se zove Zapadni zločini, sluge i laži. Je naslov, ja mislim, demonizacija Srba. I u toj knjizi Emil Vlajki objašnjava da mi nemamo, kad žene u Srbiji ili u Hrvatskoj čuju za izraz prostitucija, one reduciraju koncept prostitucije na nekakav odnos u kojem žena ili muškarac prodaje svoje tijelo za seksualne usluge. Ona ne razmišlja o intelektualnoj prostituciji, znači gdje čovjek ne prodaje svoje tijelo, nego prodaje svoje stavove, uvjerenja, mišljenje, biračko pravo, znači glasa za nekog jer mu ovaj platio porciju ćevapa, znači ili ne znam, dao mu čašu pive, ili 2 sendviča, nebitno. Znači, mi bi trebali u školama učiti djecu, ne samo da je prostitucija ova fizička, seksualna, da je to u sferi socijalne patologije, nego bi trebali djeci reći, hej, čekaj, i ova druga vrsta prostitucije, gdje ljudi kažu da misle nešto što ne misle radi novaca, gdje ljudi postupaju na određeni način, ne zato jer smatruju da je to ispravno, nego zato jer su zapravo potkupljeni. Znači, o toj vrsti intelektualne prostitucije, gdje znanstvenik, gdje doktor koji zna, recimo, ili sumnja osobno da su cjepiva super stvar, ali on to neće reći radi novca. To je za mene još puno ozbiljnija prostitucija nego to, nego fizička. Ova fizička, neće fizička prostitucija odvesti Srbiju u propast. Odvest će ju intelektualna prostitucija gdje ljudi će podržavati financijski sustav koji je neodrživ, koji će odvesti sve nas skupa u propast i govorit će da je on dobar i da on treba biti takav samo zato jer on u banci prima tu plaću i ono visi od toj plaći živi iz mjeseca u mjesec i zna ako ja se pobunim protiv tog sustava, ostaću bez te plaće, šta ću ja raditi. Ali kažem, o toj prostituciji nema na televiziji ni riječi. Naprotiv, moje mišljenje da su i hrpa novinara također intelektualne prostitutke. Znači, koji ne govore ono što stvarno misle, nego ono što im govori režim. Znači, pitanje je kad bi novinari u Srbiji imali ekonomsku slobodu, zamislite kad bi netko sutra svim novinarima rekao imat ćete odličnu plaću do kraja života, uopće sad ne zavisi vaša plaća od tome što vi govorite, nema nikakvog straha, neće vam emisija biti ukinuta, a vi slobodno recite što mislite o stanju u kojem Srbija ide ili u Hrvatskoj Hrvatska ide. Ajde vi iskreno recite šta mislite vi o jednom Andreju Plenkoviću ili Aleksandru Vučiću. Ja mislim da bi onda odgovori tih novinara bili puno drukčiji nego su oni sada. Znači, cijela ta kontrola društvena se vrši kroz novac. Kontrolirani. I zato ja kažem ljudima, ako nemaš svoj job, svoj izvor prihoda, amigo, ti si gotov. Jasno, ali zanimljivo je, na primjer, da u da kažemo, muslimanskim, kako se zove, zajednicama i, da kažemo, čak jevrejskim, kod njih se dosta podstiče to preduzetništvo i mi danas vidimo da zapravo islamski svet i taj jevrejski najviše pruža otpor ka tom, da kažemo, globalnom... Jako si zanimljivo misao rekao i ja znam u Hrvatskoj ima puno Albanaca i ti Albanci, nikad ja nisam čuo da neki Albanac radi ko birokrat. U smislu da je nekakav činovnik u nekakvom ministarstvu ili da radi u nekakvoj firmi, tvornici kao radnik. Ja sam uvijek čuo Albanac ima svoju pekaru,
Albanac ima svoju slastičarnu, Albanac ima svoj restoran, Albanac ima svoj kafić, znači Albanac ima svoju zlatarnu. Znači oni su uvijek bili ljudi koji su radili za sebe, koji su išli za tim da budu sam svoj gazda, a ne da radi za nekog drugog. Ja sam kao dijete smatrao to malo primitivnim. Kasnije sam ja rekao, ma čekaj, pa on zarađuje više nego neko ko radi, ko je završio fakultet i gubio vrijeme na školovanje i radi u nekakvom uredu. I ne samo to, on obogaćuje sebe, on ne obogaćuje onaj ko radi u uredu nekom za drugog. On, iako zaradi neku paru veliku, on nije sebi zaradio to, nego zaradio to svom gazdi. Njegov gazda ima najveći profit od njegovog rada. I s te strane Albanci imaju, po mom sudu, ispravnu indoktrinaciju. Također, on će u svojoj firmi, ajmo reći firmi, uvijek težiti ka tome da zaposli članove svoje obitelji. Znači, to je opet druga komponenta, obiteljski posao, obitelj je na okupu. A cilj ovog sustava je učiniti da ljudi budu robovi korporacija, da rade za druge, a ne za sebe, da se razdvoje. Tako da je jedan od razloga zašto su Albanci u Hrvatskoj sačuvali određene vrijednosti upravo u tome što su programirani, da tako kažem, da razmišljaju na drugi način od nas, Hrvata. Govorim, naravno, uvijek ima i Hrvata koji su poduzetnici i Albanaca koji nisu, ali u ukupnom zbroju su Hrvati u pravilu zaposlenici, a mislim da kod Albanaca, ako jesu zaposlenici, njima je šef njihov otac, a ne nekakav Karl Lindenberg iz Švedske, ne, karikiram. Jasno. Ali eto, spomenuli ste... Pozdravljamo doktora... Karla Lindenberga ako postoji. Spomenuli ste doktora Viljuba Petrovića koji se zalaže za koncept teokratije u odnosu na demokratiju. Da li misliš da je takav koncept moguć i da je moguća obnova takvog sistema? S tim što ne mislim danas, kad kažem teokratije, ne mislim, na primjer, na Iran ili Saudijsku Arabiju, zato što ljudi najviše vezuju, ili Brunej vezuju za teokratiju. To jeste jedan deo države koji se tako ponaša, ali to nije ona biblijska teokratija o kojoj doktor Petrović govori. Da li misliš da eto, na primjer, u teokratiji se ukida porez? Ja ne znam ko je protiv toga danas. To bi bilo divno da niko ne plaća PDV i tako dalje. Ali, pored toga, u teokratiji nema prostitucije, nema predbračnih odnosa, nema alkoholizma, ne mogu određene stvari da se rade, ali postoje određene stvari koje mogu. Da li je to moguće? Ljudi bi radije plaćali porez ali ajmo sad, ti si jedan mučki provokator, ja ću tebi ovako odgovoriti. Ti sad govoriš o raznim oblicima socijalne patologije. Dobro. Koje ljudi prakticiraju. Međutim, razlog zašto su ljudi u sferi socijalne patologije, na primjer u kriminalu, je vezan uz ishranu. Naime, kada je dr. Weston Price, zubar, prije 100 godina išao na put oko svijeta i napisao svoju knjigu Ishrana i fizička degeneracija, Nutrition and Physical Degeneration, on je u toj knjizi objasnio da u tim primitivnim društvima ljudi nisu imali karijese, jer nisu jeli šećer i bijelo brašno. To sad da ne ponavljam 100 puta. Koga to zanima, neka pogleda moje gostovanje kod Miroljuba, kod Vanje Eleza. Tu sam baš puno o ishrani govorio. I u njegovom podcastu. I ne samo da nisu imali karijesa, nego nisu imali ni ortodonskih problema. I njega je to fasciniralo. On je shvatio na kraju da je uzrok ortodonskih problema kriva ishrana. Znači to što ljudi jedu šećer i bijelo brašno. I onda je on pitao te ljude, dobro, tipa on dođe među Eskime ili u džunglu ili u pustinju, dođe među Beduine ili dođe na otoke neki daleki u Škotskoj ili u Polineziju, obilazio je stvarno sva moguća društva i zajednice, te primitivne. Kažem, gdje nema karijesa i nema ortodonskih problema. On je pitao te ljude,
gdje vi držite kriminalce? Pa kaže mi ne znamo što je kriminal. Onda ih je pitao, pa gdje držite luđake? Velu, pa mi ne znamo što znači lud čovjek. I onda on posumnjao da je uzrok socijalne patologije kriva ishrana. I onda šta je on napravio? On je otišao u Americi u zatvor i u ludnicu i počeo je gledati čeljusti zatvorenika, odnosno tih psihijatrijskih bolesnika. I piše kasnije da bez iznimke svi oni imaju ortodonskih problema. I vi kad gledate te sve kriminalce, znači, na primjer, da bi ja ubio tebe ili ti mene, mi bi trebali jako, jako dobar razlog. A jedan kriminalac će te ubiti bez ikakvog razloga ili za glup razlog. Pa u svojoj glavi on možda ima neki razlog, da. Pa kažem, ali taj razlog je iracionalan zapravo. On nije, normalna osoba ne bi nikad to napravila. Znači, zašto je on takav? Pa zato jer je, ne zato jer je on loše odgojen ili ne znam šta, nego zato jer je on imao krivu ishranu. I ta kriva ishrana koju je on prakticirao je dovela do oštećenja njegovog mozga. To su prenatalne ozljede. I da biste vi imali jedno zdravo društvo, vi biste prvo recimo Japanci, oni jedu 10 puta više joda nego mi. To je nacija bez kriminala. Kako Japanci? Gdje ljudi najdulje žive i najviše i procenat najpametniji su na svijetu. I u prosjeku su najpametniji na svijetu. Šta to znači najpametniji? Najveći IQ. Od svih nacija su vam Japanci. Najpametniji. I najateističke nacije. Koji ima najveći procenat suicida. Gledajte, ja vam govorim, najdulje žive. Ne, ja samo kažem, moramo da uzmemo celu sliku, ne možemo... Pa gle, ima suicida i u Srbiji. Ali evo da se vratimo za ove primitivne, za primitivne ove, ajde da kažemo za primitivne. U drevne vremena također nisu radili plombe i... Crne, da. Tako je, Točno. i nisu imali sigurno te ortodonske stvari, ali su prinosili decu na žrtvu. Gledajte. U tim primitivnim isto zajednicama Polinezija i kanibalizam je, na primjer, potpuno, da kažemo, normalna stvar. Oni nemaju kriminalce, ali jedu decu, nema nikakav problem. Gledajte. Tako da, mislim, ta hipoteza je zanimljiva. Primitivna društva mogu vjerovati u zabludu. Znači, mogu imati nekakve krive vjerske, duhovne koncepte. Ali u suštini, tamo vas niko neće opljačkat na ulici, tamo nikad nećete vidjeti ženu koja se prostituira. Na primjer, odite u džunglu i nećete u džungli u toj među domorocima vidjeti sad žena koja za novac se prodaje. Toga nema. Odete u zajednicu Eskima koji žive primitivnim životom. Tamo nema kriminala, neće vas niko pljačka. Znači, naravno, mi možemo sad reći... Dobro, oni ne žive s novcem, kod njih imaš... Pa to ti objašnjavam. Matrijarhat, ne znam ni ja, tako da tamo žene biraju muškarce na konto plesa i tako dalje. Ali hoću reći da tamo nema zatvora i ludnica. To je bit cijele priče. A zašto mi imamo hrpu kriminalaca i hrpu luđaka? Znači, to sve ima veze i sa ishranom, primarno sa ishranom i naravno sa živom, trovanje živom. Zna se da živa uzrokuje ljudi. Znate onaj izraz Mad Hatter, kao ludi šeširđija. Da. Iz one knjige Doktor iz Oza. Da. Pa zašto je bio šeširđija lud? Znaš zašto se prije govorilo lud ko šeširđija? Ima nešto vezi sa Lisom iz zemlje čuda, ja mislim, ne mogu setiti. Nebitno, dobro i? Ne, nego zato jer se živa koristila prilikom te obrade materijala šešira. Za šešir. Jednostavno, kako bi ti šeširđije radili sa živom, oni bi poludili i ti bio izraz lud ko šeširđija. Pa dobro, jasno, znači, živa je neurotoksin. Evo ti još jedan primjer. Zubari. Najveća stopa suicida imaju zubari. Zašto zubari imaju najveću stopu suicida? Zato jer je stresan posao ili zato jer rade sa živom? Po mom sudu, zato jer rade sa živom. Ali zar nije to više problem duhovne ishrane nego fizičke ishrane? Ja se slažem da sigurno živa i nedostatak joda mogu da utiču na određene procese. Ako živa utječe na tebe da ti poludiš, možeš ti vjerovati šta god hoćeš. Sam Migo, ti si poludio, ti si čao bao, ti si otišao. Ako ti vjeruješ, recimo jedan od uzroka depresije je manjak joda. Ja sam hrpu ljudi riješio njihov problem depresije s najobičnim jodom.
jer ljudi su imali recimo suha usta ujutro, svako jutro kad se bude, oni nisu znali da su im suha usta radi manjka joda. Čim su ubacili jod u ishranu, raspoloženje im se diglo, usta više nisu suha. Ali što ti hoću reći, tablete koje su uzimali za depresiju su bacili. Znači da, duhovna stvarnost, sve 5. Da, Isus Krist, ne osporava. A nisu sve bolesti psihofizičke? Ali nisu sve bolesti psihofizičke, neke su uzrokovane manjkom joda, neke su uzrokovane trovanjem živom. Na primjer, koji je simptom trovanja živom? Tremor ruku. Koji je simptom Parkinsonove bolesti? Tremor ruku. Da li ljudi koji imaju crne amalgamske plombe imaju puno češće Parkinsonovu bolest? Odgovor je da. Znači, da li je živa očiti uzrok Parkinsona? Odgovor je, dame i gospodo, da. Znači, nije sve to sad psihofizički, jel ti vjeruješ Isusa. Znači, možeš ti vjerovati u Isusa, ako imaš crne plombe, veća šansa da ćeš dobiti Parkinsonovu bolest. Da. Ili da poludiš, znači da imaš depresiju, demenciju. Mi imamo danas poplavu tih neurodegenerativnih bolesti. A niko ne kaže, hej, aj ti ljudi da otvore svoje usta, da mi vidimo koliko imaju crnih plombi unutra. I šta ti ljudi jedu, znači koliko imaju zuba, da li imaju mrtve zube. Mrtvi zubi su uzrok hrpe bolesti. Ljudi to ne znaju. Ljudi imaju mrtve zube, probleme sa štitnjačom, s artritisom, sa srcem. Oni uopće to ne povezuju s mrtvim zubima. Ali time što ja govorim ljudima da mijenjaju ishranu. Znači, Miroljub Petrović stalno govori, mijenjajte ishranu, nemojte da jedete sranje od hrane, idite na selo, živite prirodno. Nije on to naveo kao supstituciju evanđelja. On je rekao, da, evanđelje sve 5 i evanđelje je super, ali ljudi, dajte promijenite svoj život, živite zdravlje, inače ćete biti bolesni, bez obzira šta ti vjerovao. Ali upravo to, hoću da kažem, teologija zapravo znači živite život ispravno, hraniti se ispravno, gledati ispravne stvari, ne pratiti zadrugu i ne znam ja šta su već destruktivne sadržaje. S te strane, ne znam, u Srbiji je broj 1 ubica kardiovaskularne bolesti. Znači, začepljenje krvnih sudova, mi prema statistikama, ja sam to baš razgovarao ovdje i sa doktorkom Jovanom Ašić, mi smo prvi po korišćenju konzumaciju i mesa, prvi smo po broju pušača, Hrvatska i Srbija, ja mislim da dele 4., 5. ili 5. i 6. mesto po broju kafa. Kafa je isto neurotoksin s te strane. Tako da plus ti zubi, plus nedostatak joda, plus sve. Ja ću vam navesti banalan primjer. Pušenje godišnje ubije više ljudi i u prosjeku su pušači mlađe dobi koji umiru nego, pa jeste ovo misao, nego oni koji su umirali od korone stvarno. Dio ljudi je stvarno umro od korone. Ali to su većinom bili ljudi koji su bili jednom nogom u grobu. Ali ne možemo to da znamo. Zato što kod nas je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, reklo bez obdukcije mi ne možemo da znamo uzrok smrti. Naravno. Mislim, svaka čast kad je on to smeo da kaže. Ja nisam od onih koji će reći da svi koji su testirani pozitivno na koronu u trenutku smrti su umrli od korone. Ja to ne govorim, ali hoću reći sljedeću misao. Više ljudi umre svake godine od cigareta i u prosjeku su oni mlađe dobi u odnosu na one koji su umrli od korone. Znači, od korone umre svake godine manje ljudi nego umre od pušenja i u prosjeku su starije dobi. Međutim, da li iko radi kampanju protiv pušenja, kao što se radila protiv korone? Ne. A šta je veći javnozdravstveni problem u Srbiji? Evo danas... Cigareta je puno veći. Međutim, ljudi vole da puše i pušit će sve dok se ne razbole. Tek kad se razbole, kad dobiju rak pluća, KOPB, onda će oni reći, sad ću ja stati pušiti. Ali amigo, pa nije poanta sad da prestaneš pušiti, nego da ti ne pušiš pa da se ni ne razboliš. Ali... Neki čak ni tad ne prestanu. Žena jedna je, ispriča mi čovjek, mama njegova, imala artritis. Kako izliječila artritis? Ne s lijekovima, promjenom ishrane. I ona je rekla njemu, sine, ja sam se morala razboliti da bi ja promijenila svoju ishranu. A ja ljudima govorim sad dok su zdravi, mijenjajte svoju ishranu da se ne razbolite. Ali neće.
Neće. Doktor Šulc je rekao, kaže, da biste se razbolili, vi baš morate predano da radite na tome. Morate baš da se trudite i da radite i moraš baš onako sistematski da daš sve od sebe da bi se razbolio. Nije to baš tako lako, jer u suštini naše telo ima moć regeneracije vrlo dobro. Kad mu samo malo daš nutrijenata i dobrih stvari, evo, ti si sad spomenuo taj jod, izvini što smo prešli malo na ti, ali hoću da kažem, čim malo daš organizmu dobre stvari, on brzo se regeneriše. Nevjerojatno je ovo što si rekao, nikad nisam imao tu misao na umu, koliko energije trebaju ljudi da daju da bi se razbolili. Međutim, oni tu svoju energiju ne daju svjesno, jer oni to žele, nego po inerciji. A to je sve posljedica nesvijesti i neznanja, i ja bih rekao, nema mi ništa zamjeriti, niske inteligencije. Pogrešnih informacija. Ali dio ljudi je jednostavno preglup, nema sposobnost apstraktnog razmišljanja. Ja recimo razmišljam kako će hrvatsko ili srpsko društvo izgledati za 20 godina ako mi imamo jedno rođeno dijete po ženi. Koliko će biti Srba, koliko će biti Hrvata. Sve nas je manje. Da li ćemo mi postojati uopće kao narod ili nećemo? To su pitanja koje se ja pitam. A šta se govori danas ženama? Da imaju puno dece ili da grade karijeru, budu nezavisne? Govorim se da kao budi nezavisna, a šta znači biti nezavisna, raditi za nekog idiota. I to ne, čak ne idiota kojeg poznaš, nego idiota nikad nisi ni upoznao to je neki tip koji neki vlasnik koji jednom dođe godišnju firmu. Pa koji možda dolazi. Nikad ni ne dolazi, da. Na primjer, Pliva, hrvatska farmaceutska firma, je u vlasništvu izraelske TV. Ko je vlasnik TV? Nemam pojma. Neki Židov, sigurno. Vjerojatno. Da li je taj Židov, koliko on često obilazi Plivu i razgovara tamo sa radnicima u pogonu. Sumnjam da su ti ljudi ikad vidjeli svog vlasnika. Međutim, ženu koja tamo radi, koja je završila fakultet, se uvjerava da ona je samostalna žena, da ona je svoj gazda, nezavisna, da. Pitanje je koliko je ona nezavisna. I ja, kad sam upoznao jednog doktora u Zagrebu, doktora je trenutno bez posla, ne radi. I ja ga pitam kako to da ne radiš, pa kaže on, pa ja kad bi radio, ja ne bi imao slobodu mišljenja. Kad bi radio u medicini, ne bi mogao govoriti ono što mislim. Da. Jer bi mi odmah uzeli licencu i odmah bi dobio otkaz. Znači, velika je nesloboda i dok ljudi ne postanu slobodni, nema govora o nekakvom izražavanju mišljenja i o nekakvoj stvarnoj demokraciji u smislu da ljudi govore ono što misle. Nema. Jer sve dok su neslobodni, ovisni su, dok su ovisni, njihova usta su... Da. Autorka one serije poznate Sex and the City, Candice Bushnell, ja mislim da se tako zove, je priznala da je jako zažalila zato što ona sad ima 60 godina i odabrala je karijeru, a ne porodicu. Tako da cijela onda priča o Sex and the City, toj seriji pada u vodu zato što je ta serija dosta žena indoktrinirala u tom pravcu da treba da budu sve karijeriskinje. Kada sam ja radio neku onako banalnu površnu analizu, svaka od tih učesnica te serije, te glumice je promenila preko 100 partnera i sve, samo se na tome završilo, tako da... Gledajte, da, djece nema. Da. Moj prijatelj jedan na moru radi kao turistički vodič i poznaje neku žensku, imala je tak 40 i nešto godina i ona je bila vrlo uspješna. U UN-u čak je radila, strankinja neka, imala je veliku plaću i karijeru, uspješno, sve što je htjela, što je mogla pomisliti da je htjela u životu, što je zamislila i ostvarila, ali kaže ona njema, šta mi to vrijedi kad nemam muža, nemam djece, šta sad ja imam s tim? Što ja imam od toga? Ja na kraju umriću sama, bez ikoga i sve kaj sam sebi skupila, kom ću to da dam, ne znam. Ali u trenutku kad je ona počinjala, kad je, ajmo reći, nogom zakoračila na taj put, ona nije razmišljala o tome kako će taj put dugoročno odvesti. Odnosno, ona je mislila da je to smisao, da je taj karijera smisao sama sebi, ali ne, najbitnija stvar je obitelj, a karijera ide
usput, ali kažem, mnoge žene će to shvatiti tek kad prođe reproduktivna dob i kad shvate zapravo da nemaju nigdje nikoga i to je sve jedna luda priča. I onda će možda kao neki... Pa to je ovo što sam rekao na početku, da je feminizam zabluda. Pa da je to ludost. Da. Ludost, pa ne može to da se reći. I vi kad vidite te feministice, nemojte me krivo shvatiti, ali to su mahom muškobanjaste, srednjovječne i isfrustrirane žene koje nemaju svoje obitelji. Znači, to vam je slika prosječne feministice. Muškobanjasta, frustrirana, srednjovječna, koja nema muža, nema obitelji. Jasno. Pa zar je to vama, ženama, zar je vi te sebe vidite u tome? Zar je to vaša budućnost? Da li je to idol, nešto što biste vi htjeli biti? Ja mislim da ne. Ali upravo zapitajte se, znači kad vam neko servira neku priču, zapitajte se tko su protagonisti te priče, kako izgledaju ti ljudi, kakvi su njihovi životi. Ako vi vidite da to nije nešto u čemu vi vidite svoju sreću, pa zapitajte se onda da li je ta priča luda sama po sebi. Jasno, ali ajde onda samo da rezimiramo, jer mi smo krenuli od onog pitanja, znači ljudi ipak žele demokratiju, bolje im je to nego teokratski zakoni, zato što ipak ne žele živjeti po Božjim pravilima, da. Opiru Jasno. se duhu svetom. Jer za to je neophodno, da kažemo, da se preuzme odgovornost za svoj život i postoje, da kažemo, određene moralne implikacije da bi se takav život živeo. Sad, krećemo na pitanja gledalaca. Eto, svako ko podrži Dijalog podcast na našem Patronu može da učestvuje u kreiranju sadržaja sa našim gostima i da postavlja pitanja. Ivane, možemo da krenemo ovako. Imamo pitanje, da li je tačno da ste vi osnovali Živi zid sa Damirom Galom i Goranom Šarićem? Da su oni bili prvi tu od početka? Nije. Nije točna informacija. Dobro. Ali da li sam ja u vrijeme kad sam to osnivao, odnosno možda i prije toga, bio u kontaktu s Galom? Jesam. Znači, ja sam Gala znao. Gal je meni jedan jako pozitivan lik i Goran Šarić, ali da su oni baš bili osnivači Živog zida, ne bi to rekao. Da. Kakva je tu, evo ako možete da objasnite, kakva je tu sad trenutna situacija? Vi ste u jednom trenutku, ja mislim, imali 15% glasačkog tela, možda malo više. Trenutno je situacija takva da vlada opća cenzura, da Facebook stranica koju sam ja imao gdje me pratilo 300,000 ljudi je likvidirana. Zašto je likvidirana? Zato jer kad je bila korona, ja sam govorio ljudima da je cilj te agende cjepivo. Pazite, cjepiva tad još nije bila. Ja sam rekao, sve ovo se radi zato da bi nama oni dali cjepivo i onda na razne načine prisiljavali ljude da se cijepe. Govorio sam tada da vitamin C je učinkovit protiv svih infektivnih bolesti i puno na svom Telegram kanalu, sam napišete na Google Pernar Telegram, lako će odmah tu ljudi mogu da vas zaprate, da. I tu mogu vidjeti informacije koje su cenzurirane. Znači, mene zato Facebook likvidirao jer sam to govorio. I samim time sam ja likvidiran s javne scene. A zašto? Zato jer meni su mainstream mediji uvijek bili zatvoreni. Ja sam samo mogao preko društvenih mreža. I onda šta se dogodi? Facebook vas blokira, makne vam stranicu s 300,000 pratitelja, onda YouTube. Ja napravim video na YouTube-u, dečko jedan ima kanal Ivan Pernar TV. Ima 100,000 pratitelja. Na tom kanalu on objavljuje videe iz Sabora sada što se zbiva, iako ti videi nemaju veze sa mnom. Ali on voli moje ime. Ivan Pernar je njemu institucija. Ja hoću, pita on meni, Ivan, jel se može moj kanal zvati Ivan Pernar TV? Ja kažem, može. Međutim, kad ja snimim neki video i pošaljem njemu, automatski, bez obzira o čemu ja govorio, ja da pričam sad o tome jesi kupio u Ikei ovu čašu, gdje si ju kupio, da pričam o tome, YouTube automatski, njihov algoritam prepoznaje moj glas i automatski demonetizira njemu moj video. Da, biometrijski se pravite. Onda, drugi primjer. Video koji bi inače, da je bilo ko drugi rekao tu priču, taj video bi prošao. Međutim, budući da ja pričam u tom videu,
ne samo da je u startu demonetiziran, nego odmah mu izleti crveno, video ne može biti objavljen. Znači, vi imate te tehnološke gigante, Twitter nisam nikad ni imao, na Instagramu nema tu ozbiljne priče, čim ideš u ozbiljnu priču, vi kršite standarde naše zajednice. Znači, meni su sve društvene mreže, osim Telegrama, totalno blokirane. Znači, ja imam tu neku zajednicu na Telegramu, nas je tamo 8000, mi se družimo, mi se smijemo, mi pričamo o svemu. Telegram inače ruski, ruska aplikacija. Rus je to pokrenuo, da. Ali hoću vam reći da u uvjetima gdje su ti svi mainstream mediji zatvoreni, a sve mainstream društvene mreže, osim Telegrama, ti ne možeš tamo ništa raditi, jasno je da ja ne mogu politički djelovati. Znači, pazite, ja sam mačak, imam tu taj gen, tu žicu, taj kliker u sebi, ja ću uvijek naći kako da sustav zafrknem, ne? Ali puno veću energiju i napor ću morati uložiti nego netko drugi da bi to napravio. Jasno. Dobro, 9 od 10 medija je, da kažem, u Americi. Sad su izašli Twitter Files jer je Elon Musk kupio je Twitter i dozvolio da se otvore sve te arhive. Govorio je Kanye West, pitanje je postavio tko kontrolira tvoj i onda je pokazao sliku takozvanu, on ih je nazvao red media, crveni mediji. I pitanje je, znači, tko su ljudi koji kontroliraju medije i to je bilo dobro da se ljudi to pitaju. Pa eto, mi kad ukucamo sve najveće medije, CNN, BBC, koje god, čak i AT&T kojim sprovodi kablove, pošto oni ipak rade, da kažemo, tehničku podršku. Nema bez AT&T-a ništa, nema veze. Mi kad ukucamo bilo koji taj medij, ukucamo stocks. Ukucamo da vidimo koji drži njihove deonice, mi vidimo 2-3 firme koje se tu u krugu okreću. Imamo Vanguard, BlackRock i tako dalje. Mislim, to nije, da kažemo, ništa nova stvar. Oni drže, na primjer, ne znam, od top 500, top 500 Forbes i drže 490 firmi. Htio bi samo jednu misao reći. Vi možete biti inženjer u Google ili na Facebooku u bilo kojoj poziciji. Vi ako kažete mišljenje, vi nikad nećete vjerojatno upoznat ni Zuckerberga, ni ne znam, od Amazona, Jeffa Bezosa. U Amazonu možete biti na bilo kojoj poziciji. Ako vi jedan dan, zamislite, vi vjerujete za sebe, ja sam žena koja je samostalna, imam svoju egzistenciju, bla, bla, bla. Vi jedan dan kažete krivu rečenicu. Na primjer, vi kažete postoje samo dva spola. To je danas revolucionarna misao. Vi to ako kažete, vi ćete sutra izgubiti svoj posao i sve. I tek tada ćete shvatiti zapravo koliko ste bili neslobodni, odnosno kako vi ste cijelo vrijeme kupovali svoju poziciju unutar tog sustava svojom poslušnošću i lišavanjem prava sebi da kažete ono što mislite. Ali upravo takva sloboda je ona sloboda koju ovaj sustav za nas želi. Pa jasno, autorka knjigi Harry Potter rekla samo žene mogu da imaju menstruaciju, za malo je nisu zabranili skroz. Točno, ona je otkazana. J.K. Rowling, da. Da, znači rade kao reunion, sva ekipa je tu, nju ne zovu. Ali kad se ukuca na Google, ljudi mogu da probaju, ukucaju sad na Google, da li muškarci mogu da imaju menstruaciju, Google kaže da, neki muškarci mogu da imaju menstruaciju. Iako mi to fizički ne znam kako možemo, ali dobro. Idemo mi na iduće pitanje. Da, idemo na dalje pitanje. Koje je vaše mišljenje trenutno o Marinu Miletiću i Mislavu Kola Kušiću? Oni trenutno deluju, da kažemo, opoziciono u tom nekom pravcu, slično kao i vi. Mislav je, koliko sam ja barem ispratio, govorio protiv ovih korona mera, Marin otprilike isto. Da li su oni, da li neko može tu vas malo da zameni, jer mislim da hrvatski narod... Ne smatram te likove autentičnima. Što? Što? Zapratite moj rad na Telegramu, pogledajte teme o kojima ja govorim, pogledajte teme o kojima oni govore i sami donesite taj zaključak. Znači, nije na meni da ja vama silom namećem to. Niti je, ja mogu sad tu u 2 rečenice reći zašto oni nisu autentični, po mom sudu. Jasno. Ali na vama je, to je moje mišljenje, šta sad, nemam ja potrebu vas uvjeravati, ako vi vjerujete da jesu sve 5. Dobro, imamo pitanje,
Mislim, ja sad, ajde ovo malo pravimo presedan, ne znam ni da li smijem da te pitam. Sve smiješ. Pitaju ljudi koliko znaju, ti imaš jednog sina koji ima autizam, je li tako? On je u spektru autizma, da, i po mom sudu on je stradao od cjepiva. Jasno, pitaju ljudi da li si uspeo da ga zalečiš, da li si uspeo nešto možda pomogneš u detoksu? Znate što je najveći problem? Kad vi imate ženu koja vjeruje ovom sustavu i onda recimo imate mlado dijete od 18 godina, pitanje je da li tom djetetu treba cjepivo protiv korone. Moj odgovor je ne. Ali ta žena koja je majka njegova, ona smatra ne, djetetu treba cjepivo protiv korone. Jasno. I ona cijepi maloga protiv korone. I ja pričam sa njim, ja rekao, pa kojeg vraga si to uzimo? Pa mama je tako rekla. Znači, imate situaciju da žene danas kažu, ako ona odgaja dijete, ona će reći, tvoje mišljenje kao oca, potpuno nebitno. To što ti misliš o cjepima, njoj je to potpuno nebitno. Znači, ako je teško raditi na nečijem zdravlju, ako imate s druge strane drugog roditelja koji vjeruje ovom sustavu. I to je ono... Znači, muškarci moraju vrlo dobro da biraju ženu. Prva stvar kad upozna žensku, moraš da znaš njene vrijednosti. Moraš da znaš njene vrijednosti, što ona misli o cjepivima. Evo, jučer sam bio u jednom klubu u Beogradu i priđe mi ženska neka. I sad ona imala neku izliku da ona traži pepeljaru, imala je neku priču, ali realno je htjela razgovarati sa mnom. I krenuo ona u razgovor sa mnom i sad pita mene čime se ja bavim. I sad ja onak kažem ko sam, čime se bavim. Ona mene nije poznavala i kaže ona, pa dobro, pa kako ti politički razmišljaš? I ja kažem, pa gle sad teško mi je to reći tebi, ti si tu u Srbiji, a u Hrvatskoj ne znam koliko ti to pratiš, ali reći ću ja tebi, ja ti volim one prave žene, a ne trans žena, u tom smislu, to je moj neki izbor, ne. A ona na to kaže meni, kao ma dobro, to je preferenca u nekom drugom smjeru, ali mene politički zanima kako ti razmišljaš. I ja nju pogledam, ja velim, gle, ja ti volim bijele žene poput tebe. I ona, kad sam ja to rekao, kaže ona meni, kaže, ti nisi dovoljno progresivan, kao ti si nazadan, jer na takav način gledaš i doviđenja. Ja rekao, dobro, sve pet. Nisi dovoljno liberalan. Ali uglavnom, ja volim nekad istrolat ženske s tom pričom, jer onda ona automatski, ne moraš ti raditi selekciju, one same sebe se selekcioniraju. Ali me iznenadilo to, recimo da meni kaže neka žena da me sretne i da ja nju pitam kako politički razmišljaš i da ona kaže meni, da mi da kompliment, ja volim bijele muškarce poput tebe. Ja bih rekao, viš koja prekrasna djevojka, koju svijest ima. Ili da je rečeno, želim žene koje hoće da imaju sa mnom 10 dece i da živim na selu. Da. Ali danas teško da ćete to čuti, da će neka žena reći. Ali uglavnom zna biti komičnih situacija, ali mi se recimo smijemo tome svemu. Ali ozbiljna stvar. Ali ozbiljna stvar. Ali dobro, ozbiljna. U biti je i nije zezancija je u biti, ne. Ja sam to njoj rekao ovak, ne. Sad ću reći neku duboku ideološku objašnjavanje mojih političkih stavova, ja njoj kažem, volim bijele žene, I ona je na tu misao, ona je valjda mislila u svojoj glavi, Bože mili koji kreten, 100%. Ili rasista, ili tako nešto, da. Pa vjerojatno, da. A sad, znači, a da ja recimo volim peglat crne žene, onda to može, onda je to super. Da sam ja rekao, koje su, ja kad gledam, volim ja crne žene peglat, onda super, onda može, onda si napredan.
Onda si kao... Ili da je rečeno volim malo i muške i ženske. Ili da se rekao volim muške i ženske, a ona kažeš da si super straight, da ni tranže ne prolaze, a kamoli baš muškarci. On opet nije dobro. Znači, vi imate jednu... mislim, žene su ideološki indoktrinirane u toj mjeri da se čovjek može njoj i svidjeti. Čovjek može imati para i biti dobar tip. Ali ako on razmišlja ne na taj način na koji je ona odgajana u svojoj glavi, a ko nju odgaja? Sigurno neki fakultet studira neke velike nauke. Studira medicinu. A pazi ovo, a tko nju odgaja? Odgajaju TikTok, odgajaju Instagram, odgajaju je američki filmovi i serije, američka muzika. I onda mi jedan komentirao na to. Tu djevojku si sigurno upoznao tamo gdje se ne pušta narodna glazba. Ja rekao, pa da, kako si to znao? Zato jer kad Ivane, na gustarskim večerima mora da se... kad neko sluša narodnu muziku, ne znam, Šabana Šaulića ili Bobana Rajovića, pa sad, ne znam, nećeš ti vidjeti u spotu Bobana Rajovića ljude iz Afrike. Teško da ih tamo vidiš. Dobro, kako to vezima? Pa, zato jer u zapadnoj muzici, zapadnim filmovima, zapadnim serijama su stalno neki likovi koji ne izgledaju kao mi. Na reklamama su ljudi koji ne izgledaju kao mi. To je činjenica. I sad kada vi imate ženu koja ne sluša narodnu muziku, nego sluša tu zapadnu muziku, ona će imati sklop u glavi, imat će određeni svjetonazor. Ona nije toga svjesna, ali ta muzika utječe na nju. Pa dobro, kao i sve ostale stvari koje smo do malo pričali. Evo i prelazimo na drugo. Ako, na primjer, ženska koju ti imaš voli gledat, na primjer, crne izvođače, crne glazbenike. Dobro. Voli crnačku muziku, na primjer. Dobro. Ako možemo nazvati, recimo, rap ili jazz. Dobro. Blues. Muzikom koja je crnačka. Vjerojatno, ti pitaš, hej, kaj ti misliš o nečemu, ona vjerojatno bi rekla da, to je super, ne vidim nikakav problem, na primjer. A nekako cura koja sluša narodnu muziku, koja sluša onu Janu, kaj pjeva, šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima, sreću nisam donijela ni sebi ni drugima. I sad kad bi ti pitao neko ko takvu muziku sluša, hej, kaj ti misliš o tim nekim konceptima, idejama, on će vjerojatno reći, ma ne, pa to je luda priča, to ja se u tome ne vidim. Ali neko ko, kažem, sluša drugu muziku, ona će reći, da, meni je to ok. Zato, kažem, ljudi bi trebali, bolje bi im bilo da idu na te guslarske večeri i da... Preće nađu tradicionalni ženu. I da prihvate svoj identitet, ajmo reći kulturni, umjesto da se odriču svog kulturnog identiteta, koji je od njihovih predaka, i da sad prihvaćaju nekakve nove ideje koje im servira, ajmo reći, velike ideje, svi smo mi jedno, znaš. Da. Bog je u nama, i ti te priče ajmo reći, u nekakav univerzalizam kojim serviraju ti zapadni mediji. Jasno. Dino Šokec pita, zašto nije kao političar i zastupnik sa svojim stavovima i svjetonazorom iskoristio mogućnosti i potencijale u stvaranju i realiziranju mnogih projekata koji bi bili prihvatljivi i produktivni narodu, nego se samo svađao i bivao konstantno izbacivan iz Hrvatskog sabora? Pa ja sam puno ulagao energije i vremena u stvaranje nekog projekta i dizanje svijesti, tako da ne bi rekao da nije. Naprimjer, ja sam govorio o vitaminu C, govorio sam protiv cjepiva, među ostalim. Tako da, ali naravno o ishrani tada nisam znao. Dok sam bio u Saboru, ja sam jeo bijelo brašno i šećer, i onda kad sam prestao to jesti, mršavio sam, izgubio 10 kila. Onda kad me ljudi vide na ulici, kažu, joj Ivane, pa to čini mi se da si puno smršavio u odnosu na prije. Prije sam bio ko bumbar u licu, ne. Ja kažem, da, otkad ne jedem u Saboru, kao, sam smršavio. Ali zapravo promjena ishrane, znači dosta se i moj život promijenio. I neki pogledi su se isto promijenili, čovjek, ali ne u smislu da su se promijenili, pazi, i ti
ti možeš isto mijenjati svoje stavove i mišljenja, ali je bitno da to činiš pod utjecajem novih spoznaja, ne zato jer ti je neko dao novac i da ti sutra pričaš ne, Isus nije uskrsnuo, samo zato jer ti je neko dao pare da to kažeš. Znači, ja nemam problema ako ti sutra i kažeš ja više ne vjerujem u Isusa, ako je to tvoje stvarno i osobno mišljenje do kojeg si ti došao nekakvim svojim vlastitim zaključivanjem, a ne jer te neko platio da to pričaš. Dobro, ovdje više čovjek pita, ja mislim, zašto nije bilo nekih projekata, ste pokrenuli, ne znam, eto, podcast mediji, neke knjige da su se izdavale. Ne, knjige sam ja izdao 2, mogu se pročitati u PDF-u. Vezano za ekonomiju, ali tako? O regulaciji novca, vrlo zanimljiva, najzanimljivija tema. Dosta sam govorio kod Vanje Eleza u podcastu o tome. Eto, ljudi mogu pogledati i tvoje gostovanje kod Vanje Eleza. Imamo dalje pitanje, da li Srbija treba da uđe u Evropsku uniju? Šta bi nama to donelo dobro? Znači, Evropska unija... Ili ima nešto dobro? Ajde, da krenemo prvo to. Nitko neće riješiti vaše probleme ako ih vi sami nećete riješiti. Nitko drugi. Znači, probleme u Srbiji samo i jedino i isključivo ali imat ćemo bolje investicije, plate. Pitanje je da li ćete imati veće plaće, odnosno pitanje u kojoj mjeri će vam porasti cijene. Možda plaće i hoće porasti. Sigurno će porasti, ali koliko će cijene porasti? Odnosno, u prijevodu, da li će vaš životni standard sve u svemu porasti ili ne. U Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju nije došlo do rasta životnog standarda. Ali neko će reći Hrvatska ipak bolje živi od Srbije. To je točno, ali Hrvatska ekonomski živi bolje od Srbije, ne zato jer smo mi u Europskoj uniji, nego zato jer imamo more. Hrvatska ima 800 otoka, mi smo najveća valjda turistička destinacija po broju stanovnika. Nas je jako malo, a imamo enormnu obalu, hrpu turista, znači mi svi vrtimo... Dobro, ima i Albanija more, pa ništa. Jel' tako? Grčka isto. Grčka otoka. Pazi, ja ću ti nešto idemo reći. redom. Da ti znaš koja je destinacija broj 1 na svijetu za nautički turizam? Hrvatska. Vrlo vjerojatno, da. Je. Mislio sam to ili Australija? Nikakva Australija, Hrvatska, prijatelj. Da. Hrvatska. I tu staje sva rasprava. Znači, Roman Abramović... Ali koliko narod Roman živi Abramović toga? sa svojom jahtom živi tu. Koliko naroda? 90%. Neće reći 90%, ali i oni koji ne žive od toga izravno, oni zapravo posredno taj novac dolazi od njih. Znači da Srbija ima obalu ko Hrvatska, da ima turista kao što ima Hrvatska, koji donose deviza koliko oni nama donose, vi bi imali te pare neovisno bili bi u Europskoj uniji ili ne. Jasno. Imamo pitanje, da li mislite da je moguće živjeti po Svetom pismu u današnjem modernom svetu ili ne? To je, ja mislim, Lepomir Bakić, kod nas poznati fitness trener, rekao da je to nemoguće. To je pitali su Isusa kad Isus objašnjavao koji su kriteriji za spasenje, oni su ga pitali, po ko će se onda spasiti Jer su vidjeli da... Pazite, čak i u ono doba, a kamoli u današnje doba, ne, jer mi smo sad moralno otišli još niže nego smo bili tada. Dolazi do jednog raspada, rekao sam, moralnih vrijednosti, odnosno čak do pojave antivrijednosti. Da li je moguće? Po mom sudu, uz Božju milost nevjerojatnu je sve moguće, ali nije lako. Da. Ima u poslanici, ja mislim prva ili druga Ivanova, kod nas Jovanova, kaže kroz iskušenja usavršavate karakter. Tako da u suštini ne možeš ništa ni bez, da kažemo, problema u životu. Tako da moraju ljudi da rade na sebi sa te strane. Imamo dalje pitanje. Kaže, zašto Ivan na svom Telegram kanalu na koji je prešao zbog slobode i govora cenzuriše stvari, pa tako cenzuriše svaki put kad se nešto spomene Jasenovac? Je li to tačno? Da se... Je, apsolutno. Uvijek kad neko krene raspravu, jasno. Ma zato jer... Da ne dođe do rasprave, do svađe. Da, jer priča o Jasenovcu uvijek podrazumijeva da ljudi idu u raspravu o tome šta se tamo dogodilo i postoje dvije grupe ljudi. Jedni koji smatraju da se dogodilo i drugi koji smatraju da nije. I onda svi ti ljudi se međusobno glođu. A moj cilj je stvoriti nekakvu zajednicu. I onda sam rekao, ljudi, molim vas, teme koje vas međusobno dijele, te teme prepustite ovim profesionalnim političarima, neka oni se bave njima i neka svađaju ljude oko toga. Ajmo se mi baviti
time kako će, recimo, jedan Petko, Srbin, riješiti problem svojih suhih usta. Čovjek ima suha usta, ja sam ga uputio kako da jod uzima, ili imao sam slučaj, čovjek jedan iz Novog Sada, djeca su mu imala upalu uha, riješili smo isto s pomoć lugolovog rastvora, odnosno lugolovog Imamo otopine. baš to pitanje, kako se konzumirate jod i da li ga uzimate čistu kap, ima drugačije, upravo to, taj rastvor. Znači, tako. vi to zovete rastvor, mi zovemo lugolova otopina. Da. 5%, ja uzimam pola kapi toga dnevno, što u prijevodu znači da ili kapnete kap joda tog u čašu vode i popijete pola čaše, ili uzimate kap joda svaki drugi dan. Međutim, nekim ljudima će smetati jod. Znači, 5% ljudi, kad uzmu kap joda, njima će srce početi lupat, štitnjaču će čudno sjećat. Znači, jod nije za svakoga. Zato ja uvijek kažem ljudima, gledajte, jod je super, ja ga uzimam, ali ako vi osjetite da vam ne odgovara, stanite s tim. I uvijek kažem ljudima, prije nego uopće krenu uzimati jod, da izvade i amalgame, znači crne plombe i mrtve zube. To je na neki način prva stvar koju čovjek treba napraviti prije nego uzima jod, jer i amalgam i mrtvi zubi mogu izazvati probleme sa štitnjačom itd. Zato što kad se žvaće, zapravo ispušta se deo iz tih plombi, žive i ulazi Živa direktno. isparava cijelo vrijeme Tako. iz tih plombi. To je smrt. A zanimljivo, ja sam našao podatak... Ali što se tiče doziranja za djecu, treba smanjiti dozu za djecu. Znači, ako je dijete ima 10 puta manju težinu nego odrasla osoba, daćemo je 10 puta manje joda. Znači, nećemo joj dati 1/2 kapi, nego ćemo dati djetetu 1/20 kapi. Znači, uvijek treba prilagoditi težini. Jasno. Dobro, jod nije nešto što se uzima mnogo, ali zanimljivo, ja sam baš našao podatak... To je mikroelement, da. Da, ja sam našao podatak da je u stvari jod izuzetno bitan, zato što reguliše rad te štitnjače, to je tiroidne žlezde, i da u Americi najčešći hormonski poremećaj je upravo poremećaj tiroidne, to je štitašte žlezde, i onda dolazi do gušavosti. Pa pazite ovo, imate hrpu žena koje imaju neredovne menstruacije, bolne menstruacije, koji imaju one bolne dojke, nekakve promjene na njima. Čim krenu uzimati jod, problemi nestaju. Znači, mi govorimo, kad pričamo o jodu, o štitnjači, ali kompletan organizam, svaka stanica u tijelu treba jod. Znači, nije to samo... Zato što jod govori ćelijama šta da rade. Ne znam točno koji je mehanizam Mislim, joda, ja sam iskreno nemam pojma, nisam razmišljao. Tiroidna žlezde i jod u stvari služe kao da napravi balans u organizmu, da kaže povećaj temperaturu, smanji temperaturu i to. Ja znam da svaka stanica treba i da organizam za nešto to koristi. To je sve što mene zanima. I znam da oni koji uzimaju 10 puta više joda od nas, da su zdravi i pametniji. To je sve što meni treba. A to znači mediteranska ishrana, puno povrća, ribe? Neće vas pasti mediteranska ishrana. Znači, Japanci jedu 10 puta više joda samo zato. Ali oni jedu puno ribe. Jer jedu morske trave. Znači, morske trave su bogate jodom. I te morske alge neke. Ako vi ne jedete te morske trave i alge, vi nećete uzimati adekvatno joda. Nažalost. Jasno. Dobro, ima ga i u nekim žitaricama, u isto biljkama. Znači... Ma ima ga u tragovima, Vi u jednoj kapi 5% lugolove otopine imate 6,25 mg joda, a u jednoj kili soli imate 30 do 40 mg. Znači, vi sa 6 kapi lugolove otopine, 6 kapi. To je kao da ste pojeli kilu soli, znači... velim vam, i stalno se govori ljudima da je sol opasna, kao sol nije zdrava. I ljudi smanjuju unos soli, međutim koncentracija joda u soli se ne povećava. Znači, soli se uzima sve manje, a udio joda u soli je isti koji prije. Znači, ljudi smanjuju unos joda. Pa koji su ih posljedično, to izaziva probleme. Da, ima ona jodirana sol, može i to da se koristi. U toj jodiranoj soli je, kažem, jako malo joda. Rekao sam vam sada, na jednoj kili 30 do 40 mg. Jasno. Evo, za kraj imamo pitanje, koji su vaši naredni projekti i da li planirate da se ponovo aktivirate, barem u nekom
u nekom smislu politički, eto. Moji projekti na duge staze su osvješćivanje pojedinca i uopće više nisam fokusiran na to da će sad masa se sutra probuditi, znam da neće. Nemam uopće nekakvu lažnu nadu da će sad većina malo je stado promijeniti ishranu, da, ili da će shvatiti problem pogrešne regulacije novca, već imam reći sektu, nema religija, ali su neki sklop nekih uvjerenja i ta moja, hajmo nazvat Pernarovci, ne znam, sekta moja, su ljudi koji su izbacili šećer i bijelo brašno iz ishrane, koji kad su bolesni uzimaju vitamin C, a ne antibiotike, koji kad imaju upalu uha, razmiješa se jedna kap 5% lugolova otopine s 15 kapi vode. I samo tu mješavinu kapnete u uho, držite 30 sekundi, uspravite glavu da to izađe van i upala uha prođe za 2 minute. A inače doktori to liječe sa antibioticima. Znači, smisao zajednice ljudi koji imam je da ljudi imaju kvalitetni život, da nemaju karijese, da njihova djeca nemaju ortodonske probleme, da oni nemaju Parkinsonovu bolest, da kad su bolesni riješe tu bolest u sekundi na neki prirodni način i tako dalje. Dobro, evo da kažemo, znači za kraj ljudi mogu da zaprate, samo da ukucaju na Google Telegram, Pernar. Ivan Pernar. Ne moraju Ivan, samo Pernar. Pernar, i tu su informacije dobreg i koje vi delite. Sve što ih zanima o zdravlju je tamo, da. I to je to. Ne znam da li imate admina nekog tog Telegrama ili samo vi kačete? Samo ja objavljam tamo. Eto, znači direktno može da se komunicira i sa vama, tako da... Ivane, hvala puno na ovom zanimljivom dijalogu. Ja se nadam da dođemo jednom u Hrvatsku pa malo tamo pričamo s vama kraj mora i da, eto, pričamo o dobrim projektima i dobrim informacijama. Hvala vama i htio bih samo reći ako ćeš ikad doći u Zagreb, budući da si mi ti dao besplatno prostor u tvojoj emisiji, ja iznajmljujem apartmane, zovu se Zagrebarius, samo napišeš na Google Zagrebarius, i imaš besplatno noćenje u Zagrebu kada dođeš kod mene i moram ti reći da si me iznenadio jako, ja uopće nisam znao da ćeš ti zagrebat u vjersku priču, to mi nije bilo na kraj pameti, na kraju ti si ovdje ušao baš u religiju i meni nije problem pričati o religiji, ali nažalost to nikog ne zanima, znači ja bih htio možda govoriti negdje o tome, ali to nikog nije briga i onda na kraju naletim na tebe, Pernar, daj ti nama pričaj o tom kaj ti vjeruješ, kaj ti misliš i to mi se svidjelo kod tebe, ali naravno kad bi stalno pričao o tome bilo bi dosadno ljudima, zato je Bog dao ljudima različitost, nismo svi isti. Jasno, ako ja radim intervju s 5 različitih ljudi, njih 5 će mene pitati svaki druge teme, druge stvari i inače bi bilo dosadno, zamisli, gledaju svaki moj nastup, svi te pitaju ista priča, nakon drugog podcasta ne bi više nikad gledao. Ali dobro, ljude zanimaju ipak te duhovne stvari, o grehu, o veri, sigurno. O pravim vrednostima i tako dalje. Mislim, mi pratimo aktualna dešavanja, ti si tu savršen, ali ovo je nešto što je transcendentalno, da kažemo, za večnost. Što se provlači, da. Jeste. I ja se nadam da ovaj naš razgovor će moći kasnije da se pogleda. Vučić će doći i otići. Tako je. Ali onaj ko vrši volju Božju ostaje do vijeka. Znači, ako smo s Isusom, to si ti dobro rekao. To su vječne teme. I principi zdravlja će biti isti. I principi zdravlja. I to si dobro rekao. Pa to je ideja. Hvala ti puno. Eto, ljudi mogu da te zaprate. Zagrebarius. Ako hoće da... Ako su u Zagrebu. Da. Inače, ako mogu su na i moru, na moru... Znaš kako se tamo zove? Pernarius. Da. Trebalo je, kad sam pokrenuo to u Zagrebu, onda je bila tema kako nazvat. I moram reći ljudima, ako odete na Booking i vidite cijenu i raspoloživost, za moje fanove uvijek je popust 15%, ali morate se osobno javiti, znači ne preko Bookinga, nego među nama to moramo riješiti jer Booking uzima proviziju. I uvijek, recimo mi kad smo dolazili u Beograd, tražili smo apartman i sad kak ja znam kako sustav funkcionira, uzeli smo 2 noćenja, nas je bilo 4, došli smo tu inače radi... a nećemo reći zašto, ostaje neka bude tajna, ali uglavnom ja sam vidio, zove se Magenta, ti apartmani. Nije poanta u reklamiranju Magente, nego je poanta u tome da je cijena na Bookingu bila jedna, ali ja znam da će Booking njima uzeti 16%, šta sam ja napravio, otišao na Google, napisao Magenta
broj telefona, nazvao čovjeka, rekao, čuje, mi smo iz Zagreba, došli bi, jel bi ti nama dao taj apartman za manju cijenu? Ali naravno dajemo ti izravno, ne dajemo ti, kako bi rekao... Unaprijed ili... Ne dajemo ti preko bookinga. Da, direktno. I on je rekao, ako biste htjeli, naravno da možete. Znači, i onda je i on u plusu i ja sam u plusu. I znači, uvijek vi mali ljudi s velikim idejama, gledajte da zaobiđete te velike posrednike i da se pogodite za bolju cijenu, bit će vama bolje, bit će drugima bolje, svi će biti sretni i zadovoljni. Jeste, tako je. Da zaobiđemo malo sistem. Hvala Ivane još jednom. Ali nisam ti rekao samo... Ajde, nisam ti rekao. Kad sam pokretao u Zagrebu, znao sam, ako i tamo nazovem Pernarius, onda će ljudi miješati ove u Cavtatu i ove u Zagrebu. Sam rekao, ma ne, treba ime promijeniti i onda sam, kak da nazovem, i pozvao sam jednog dečka na ručak, častio sam ga ručkom, baš je predrag tip. Ja kažem njemu, čuj, ne znam kako da nazovem. I on kaže Zagrebarius. To je bila njegova ideja, ne moja. I super je to što je autentično ime. Niko se drugi na svijetu ne zove Zagrebarius, samo moj apartman izliječe ako se to napiše. Jasno. Pa ne, da su stavili samo Pernar, iskakali bi ono kako te pljuju po medijima, sigurno. Ne samo to, nego izašlo bi im ti milioni jedna stvar koja nema veze sa rentanjem. Zato smo to nazvali Pernarius, da. Eto. Hvala Ivane, još jednom. Vidimo se sljedeći put, možda kod tebe baš. Daj Bože. Živjeli.